Mwiriwe neza mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Narena Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko ibintu ari umutekano. Abantu bari mu burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru namwe turashubuje cyane kabisa. Abantu bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari muri East African Community, abantu kabisa mukomeje kugenda mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, namwe nimukomeze kugubwa neza. Nago tugarukira hafi rero, turagenda tukajya no mu bihugu biri hirya ya Afrika, mu migabane igiye itandukanye, tukavuga ngo namwe abantu muri yo mukomeje kugenda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe nimukomeze kugubwa neza kabisa. Turabashubije yambo kandi nizere ko ibintu ari umutekano. Amakuru rero acana ku muyoboro wacu wa Narena Media yatugezeho, natwe twifuza ko abakunzi bacu bakomeza kugenda nabo bayakurikirana kabisa. Ewana ibintu n'umutekano rero, amakuru ari kugenda tugeraho muri aka kanya nuko Israel ngo yishe minisitiri w'intebe w'abahuti nabo bari bagize guverinoma y'ibiri kugenda byumvikana. Murabizi ko mu minsi yashize Israel yagejeje kugaba igitero kuri presidence y'abahuti kabisa, hanyuma ngo ikagabaho ibitero biri kugenda byumvikana ko hari abantu rero bagiye bagwamo nubwo batari babitangaje, ariko kuri uyu munsi bakaba bagomeje kugenda babitangaza. Andi makuru rero ari kugenda tugeraho nuko Trump yifuza ko ingabo z'Ubushinwa ngo arizo zajya kugarura amahoro hano muri Ukraine kabisa, nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Murabizi inama zimaze iminsi zicicikana kabisa, Trump arimo agenda ahuza Zelensky ndetse na Putin kabisa, agenda bahuza mu buryo bwo kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi bimaze igihe birwana. Tugarutse rero ku makuru ya Trump hano, nuko ngo minisitiri w'intebe wa Israel kabisa akaba yamaze kwitaba Imana, nkuko biri kugenda bigaragara. Gusa ntabwo ari wenyine, n'abandi bari bagiye bafatanyije uyu murimo wo kuyobora aka gace kabisa ka Yemen, ngo bakaba bamaze kugenda bahasiga ubuzima, nkuko bari kugenda bakomeza babitangaza. Igitero rero ngo cy'indege z'ingabo za Israel zagabye ku mutwe witwaje intwaro w'abahuti kabisa muri Yemen tariki ya 28 Kanama 2025, cyahitanye minisitiri w'intebe wabo. Biri kumvikana uyu minisitiri w'intebe yabo rero akaba ari Ahmed al-Lahawi na bamwe mu bari bagize guverinoma ye. Biri kumvikana kabisa uyu minisitiri akaba yamaze kwitaba Imana, hanyuma bakaba kugenda batangaza ko hari n'abandi kabisa bari bafatanyije umurimo nabo bakaba bitabye Imana. Ibiro bya perezida w'abahuti kabisa byemeje ko aba bantu bamaze kwitaba Imana kuri tariki ya 30 Kanama 2025, bamaze kubyemeza babishyiraho umukono, baravuga bati kabisa uyu minisitiri w'intebe akaba yamaze kwitaba Imana, ndetse n'abandi bantu bari bafatanyije kugarura umutekano cyangwa se muri aka gace bari bayoboye bakaba bamaze kugenda bitaba Imana. Murabizi ko mu minsi yashize kabisa Israel yagabye ibitero bikomeye hano kuri ibirindiro byabo, kuri presidence yabo, ngo bakubita ikintu biti bisasu biraharimbura birahashwanyaguza. Biri kugenda bigaragara rero ko hari abantu bagiye babigwamo, nubwo batari bigeza bitangaza icyo gihe, ariko kuri tariki bakaba bamaze kugenda bitangaza bavuga ko hari abantu baba baraguye muri ibyo bitero kabisa. Mu itangazo ryatanzwe n'ibiro bikuru byabo bagize bati turatangaza urupfu rwa minisitiri w'intebe Mohamed Ahmad Lahawi kabisa. Biri kumvikana hamwe ndetse n'abandi ba minisitiri bagenzi be, nkuko byakomeje kugenda bitangaza bavuga ati kabisa ntabwo ari we wenyine, ahubwo yajyanye n'abandi ba minisitiri, nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Bari mu nama rero isanzwe yo kusuzuma ibikorwa bya guverinoma ndetse n'ibyo bagiye bageraho muri uyu mwaka ushize. Barimo bavuga bati hari ibyo twagezeho, hari ibyo twakoze, ariko hari n'ibyo twifuza gukora. Hanyuma rero ngo bari muri iyo nama, Israel nayo ikahita bagabaho ibitero bikabije biteye ubwoba, kuko bamwe bahise bahaburira ubuzima, harimo n'uyu minisitiri w'intebe ndetse n'abandi bari kumwe na, nkuko inkuru yakomeje kugenda bitangaza kabisa. Mu bandi rero bivugwa ko bari kumwe n'uyu mugabo, n'uyu minisitiri w'intebe, harimo minisitiri w'ingabo kabisa Mohamed Ali Atif kabisa, n'umugaba mukuru w'abahuti General Major Muhammad Abdu Ali Karim kabisa. Biri kumvikana nawe akaba yamaze kwitaba Imana, nkuko bikomeza kugenda bitangazwa hano. Bw'ingabo rero za Israel zari zimaze kugaba iki gitero, zasobanuye ko zarashe ibikorwa bya gisirikare by'abahuti. Biri kumvikana mu murwa mukuru wa Yemen kabisa. Biri kugenda byumvikana, aravuga bati twebwe twarashe ibitero, twarashe ibisasu biremereye, kandi twizera ko uko byagenda kose, nubwo tutaramenya neza niba hari abo byahitanye, ariko mu by'ukuri ntabwo ibisasu byacu byapfa gusa, nkuko bakomeje kugenda hano babitangaza. Ingabo rero za Israel zimaze amezi menshi kabisa zigaba ibitero hano ku birindiro by'abahuti, bitewe nuko nabo ngo barashe ubwato bwa Israel kabisa, nubwo abaturanyi babo, nubwo abakunzi babo, nubwo abantu, nubwo inshuti za Israel bakavuga ati abahuti kabisa baratubabaje cyane, kubera ko bajya baturasira ubwato ndetse bakarasa n'ubundi bwato bw'inshuti zacu kabisa hano muri iyi nyanja itukura, nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Baravuga ati rero nta yindi mpamvu kabisa ituma tukomeza kurasa kuri ubu bwoko bw'abahuti kabisa bari hano muri Yemen kabisa,
bavuga bati twebwe nta kindi cyabiduteye nuko nabo bakunda kuturasira ubwato kabisa. Israel ikaba yarakaye, babajije ku ruhande rw'abahuti babaza ati no kubera iki mbese Israel ikomeza kugenda ibarasaho ibitero cyangwa se n'iki gituma mugenda murasa ubwato bw'abandi? Baravuga bati nta kindi gituma dukora ibi, ni uburyo bwo kugira ngo natwe turwanirire Palestina nkuko bikomeje kugenda babitangaza. Kandi murabizi ko Palestina na Israel bitajya bivugwa rumwe kabisa. Mu gihe abahuti rero baba bari mu ruhande rwa Palestina ntabwo bazigera bavuga rumwe na Israel nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Tugarutse ku yindi nkuru yacu rero hano ivuga yuko kabisa Trump ari kugenda yifuza ko izi ngabo z'Ubushinwa arizo zajya kugarura amahoro hano muri Ukraine kabisa. Akaba yakomeje kugenda bitangaza, akaba yakomeje kugenda bigira icyifuzo avuga ati kabisa twifuza ko izi ngabo z'Ubushinwa arizo zajya kugarura amahoro hano muri Ukraine. Mu magambo rero yakomeje kugenda atangaza, perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko byaba byiza ingabo z'Ubushinwa ngo arizo zoherejwe hano muri Ukraine kugenzura ishyirwa mu bikorwa kabisa ry'amasezerano y'amahoro ategerejwe gushyirwaho umukono kabisa. Avuga ati mu gihe twadutegereje ko aya masezerano ashyirwaho umukono, aya masezerano ashyirwa mu bikorwa kabisa, twifuza ko ingabo z'Ubushinwa arizo zajya hano kuba zigaruye amahoro. Ariko akagenda atangaza avuga ati nubwo twakohereza aba bagabo ntabwo bazajya ahantu imirwano iri kubera, ahubwo bazajya kuri aho imirwano iri kubera byibura mu birometero birenga 1300 uvuye aho ingabo ziri kugenda zirwanira muri utu duce tugiye dutandukanye. Avuga ko bagomba kujya mu gice kirimo amahoro mu buryo bwo kugenda babungabunga amahoro ahantu kugira ngo ibiganiro ndetse n'ibyo bari kugenda baganira birushaho kugenda bigenda neza kandi abantu bagomba kwizera umutekano ko ibintu nta kibazo. Nubwo ibintu rero batari kugenda bivugwaho rumwe, nubwo Trump ari kugenda yemeza yuko izi ngabo zajyayo, ariko ntabwo Zelensky bari kubyumva kimwe nkuko yakomeje kugenda abitangaza. Hanyuma rero ngo bivugwa yuko umugambi kabisa cyangwa se mu bintu baganiriye hano mu ntama Trump ubwo yahuranaga na Zelensky, bavuga ko baba baraganiriye byinshi mu byo baganiriye rero n'ibi baba barabiganiriye, ariko Zelensky akaba yabihakanye yivuye inyuma avuga ati rwose ntabwo ibi bintu nigeze mbiganiraho na Trump, ntabwo nigeze mbiganiraho nawe. Mu magambo make aravuga ati kabisa ntabwo Ukraine cyangwa se twebwe ingabo zacu ntabwo twifuza ko ingabo z'Ubushinwa zaza ahangaha, kuko murabizi ko muri mwaka 2014 ubwo Uburusiya bwaduteraga twashyize ingabo z'Ubushinwa ariko nta kintu na kimwe zigeze zikora. N'ubundi ubu Burusiya bwakomeje kugenda bwitwarira ibice bimwe na bimwe byacu kabisa, kandi izi ngabo z'Ubushinwa zihari bakaba bakomeza kugenda bavuga bati kabisa uyu Zelensky akaba akomeza kugenda avuga ati ingabo z'Ubushinwa kabisa ntabwo tuzikeneye, ntabwo zikenewe cyane. Ibintu bitari kugenda bivugwaho rumwe n'abandi bari kugenda boherezayo izi ngabo. Ingingo rero yo gushyiraho aka gace katerwamo n'ingabo zihanganye kazoherezwamo ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya ikomeje kuvugisha benshi kabisa. Bavuga ati ntabwo tubyumva kimwe, ntabwo twifuza ko izi ngabo zajyayo. Ari nako Putin nawe avuga ati kabisa ntabwo twifuza ko izi ngabo zajyayo, kuko bari kugenda bifuza ko izi ngabo z'Ubushinwa zajyayo ndetse n'ingabo za European Union kabisa, bavuga ko nazo bazohereza ingabo zabo, ariko bikaba bitari kugenda bivugwaho rumwe. Perezida Putin kabisa akaba atari kugenda abyemera, ndetse na Zelensky nawe ubwo akavuga ati izi ngabo z'Ubushinwa rwose ntabwo zikeneye, ntabwo nshaka kuziza kundwanira, kuko ubwo zari zihari muri mwaka 2014 n'ubundi hari uduce kabisa Uburusiya bagiye batwara kandi n'ubundi bahari kabisa. Ukumva ko uyu mugabo nakomeje kwihagararaho kabisa. Rero ntabwo byoroshye intambara ahangaha muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, intambara ikomeje gufata indi ntera, ariko twizera ko ubwabaga babigezemo ibintu bizarushaho kugenda bigenda neza. Amakuru yacu rero yarayo ngayo, ngaho nimukomeze kugubwa neza.